Jiriantiso chetu akuruba kanjo ya kuruba njuri ncheki ya Southi Menti muthenya Narua ibekite gikaro Narua iribagite kyo bunge bagishigo ki ugaru ne yao ntere cha mitongo kire gikaro giki njuri ncheki ibagwatanirite na kariba ategutiwe ugatumira mbewe mbithi gukia ndu akagitene kaka siasa no omu siasa akaura ungi kanyaga kwendia maoni jawe kire akari mutugikare na ukari gikarone giki na gutwa chekinya njuri ete mwana mutombo no mamira na ete mwana okeuna mugongo ni migambo ya David Gituma batiri ura ni mukari gitu anjuri ncheke ya Southi Menti aria kuruba njuri bagwitite atongeria bonde baraba komeria matagite kyo bunge gishigo muge iki kenda bakabangana na kwaraniria kagite na kaga siasa aria bathatu bawale o Gideon Kimathi Mwitika Thendo na Peter Mwarani abombere gwikinyaga Aruna Iji na jaja ni jamwe jaria barikite kurikania nyatwachire itibira ndariki kenda mwezi wa nana ti certificate ya Nairobi kama Mombasa witagore no kitambaira ikuja kwithira antu betu ngugi bamiru diongera antu betu risavu gutike tukwenda kebue turenda wone kage kunde tutweka mujumbe gwitokara nyomba cia ngorova na nanangi ana benu bakireja thina twithikira twachinda ule ugachinda kathendo achinda obange bonde ngabo gembere kabune kimwe twete nabo nyabo bachinda make sure abagutire kabune kimwe tomba gwitatuimbere ya Southi Menti tomba kugwatanira Nkuruki njuri na atongiria baba ne betikanirie siasa babetirie siasa ciona thiri gutina migambo ya kumeneria kana mangenyo no kagita mu siasa ukamata kabodo yawe ya kugera maiga kana kuga mbume shemanio ya itha dure ni gento geta kwa peace na bwete bukeromba ka peace mujumbe oro mwana oroge ja kuromba kura kwenu ane atengari na aterumi tukaigua antu ibakugera bangi maiga ati antu batigete kuromba kura na chenchaleji untu yobo tebatukwira gwekarika ni aibu sana kethira ugo mutongire wa region fulani lakini le abangi beyete kuriunga beyete otega maendeleo yara bakudithiria antu bamiru nago no bangeni antu baraba kabagera maiga ni aibu sana na itukonde mugitendo biu nangwitikia mantu jau jonthe twaritano tukeja gutwika tukaja practice na ra tugwita omena au kuromba kura ukethwa kubui muno na ndiuga ntumirie je ya thiri ni iunjwe Kenya yonthe nikenda tumba kugea na amani na tumba ukara na thiri na nthiguru yetu yenderea bakirikiria ne baugite ni mweri jumwe na ndijo kurukite nyuma ya mpithukiro kumira miankene ya Tharaka na Southi Menti na gutitagarerera jukua ada nandi barombete obisi ya Matiang'i kureta polisi gitwe kadema kanjuri na mpui na kinya kuritura mianka gutigira thiri no kiri ne bukonekana ntere u Matiang'i arego twigwe jo tu ya miankene yetu twauga tori umaja tu thembecha chieto turenjori tutengia tuwete tukamame kwa Matiang'i mwankarere akeja kuthithia mianka yetu na mwankarere kethani thakabira bitigitangi bigitangwe anto baya wetaitu batiga kuruira kithaka Mheshimiwa friend Matiang'i no mwankotiriti antu bamiru ja antu ba Kenya no mwankotiriti antu ba Southi Menti ja antu ba Kenya police no mwankere twara with immediate effect na watu ekatu akurubanjuri bakuga be tayari na inkuba support yegana kwegana kinyethera ikurara kwa Matiang'i obishine barare ni obishi ya public nonto tumba otweka tutubire gwitia polisi bejaja polisi batekwija kuma wandini ya mitongo gishigo mbunge ya Southi Menti nkiripotera Wero Juma rakwa dieto ni Mutugi Kare.